Na Rympei U ke channel nabynta paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka National People's Party NPP kan penyeng ialah jong kyrtong haka election shiteng samoi banwan jong ke Shillong Parliamentary Constituency. Lapan dikena usumbut menteri nambak ke jela ber presiden jong ke NPP Meghalaya ubak presiden song haka sing baar. Nakaliang ke parti ngila rai bansei lau jong kyrtong haka election MP shiteng samoi berkani ka yang haduk mentah. Ong ubak presiden habaya krem kinong tok kubor. Ndai ulo kentat pat ban yathu ya kapor haka ban pen banai ke kyrteng. Ka jingkeli jangpi balano bat manu ban longki kyrtong ya kan ingin sapentep syaphi khamhadin ulong halor kalenti ban ya trelang bat ke BJP uba preston musim lapan pau AA batong yamenta karai kadai ke balashim da ke parti NPP kumta ka syong haki parlok jongi lani kanu ke parti ban rai lakin wan ya sok lang bat ni em ngin pediang ban ya keren ya ki baroh halor kani dongin pet ya ke jing pen pau jongi bat ke ke badan haka jing mut jing berkat jangki ini nakaliang jang parti ngilarai ban penyeng yelau kyrtong haka election shiteng samoi jang ke Shillong Parliamentary Constituency ulong ya kan ke election shiteng samoi lapen long hadin ke jing klat no jang MP ke Voice of the People Party VPP ule Dr. Ricky Ejasengkon men haka kat kandai tri jang rempang araja apun rio